Lord, uling bisita tala po rin ng membro na ng Biblical Apostolate na Commission, no, headed by Among Jess, ne? Brother Iver, and thank you. And of course, Sister Son, Sister Son, baluda naman, no? You're really part of the history of the radio station, di ba? For the information of everybody, iya po yung original kaya ko anyang umpisan niya po yung Radio Apostolate kayong catechesis, no? Ining kakatamong the oldest, no? The longest running radio programming barkadahan kay Kristo. Ne? At kay po itang kwentuhang katoliko. So, Sister Son, Mika Bunga, ne? Hining kaya kang kapagalan at sakripisyo. And I'm really honored that you are here with us. Ne? Uling ini mo naman yung mumunang misa ko. Ne? Kaya naking radio station. Ngayon 2023. Uli po tang alalang ako yan balay radio administrator. Ne? Anyway, salamat kaya kayo, ne? Kinumbirayo ko ngayon nga ba kayo, ne? Okay? At in katamong ebanghelyo ngayon, well, darandaman tayo ni, ne? Potang piyesta ng San Bartolome. Ining storya ng Nathaniel. Kaya katamo pa mo ang Kapampangan, kaya ni Pampanga potang sabi mo, Nathaniel, buko pandan yan. Manyaman po mo yung buko pandan ng Nathaniels na po. Anyway, especially yung lagyo ngayon ni uling, well, kareng hudyo talaga nga tinoman kabaldugan ding lagyo, ne? Nathaniel, ano po muli sabihin yan? God has given o yung sabihan na ninitang the gift of God, ne? Yung Diyos, babiye regalo. O, regalo. Siguro naman tinanggap kong regalo ngayon yung Pasko, ne? Ako kay kalingman, binyedereng staff, ne, hostya. Ne, salamat kay kayo nga, ne? Buri ko atang aldodo magmisa kay. Ano ka sincere din ka na akong staff, ne? Dininanda akong hostya. Thank you. Anyway, itamo nga tinanggap tamong regalo, ne? At totoo naman, ne? Itamo nga regalo na kataning Diyos. In a way, we are all Nathaniels in the eyes of God, no? At lalong-lalo na uyang pin, ne? Ining kaya katamong pigmisa nandin, at pagmisa king mabilog ayato, ining kaya katang Santo Papa Emerito, Barutang Meteya, at sana pin bitina ning alanganggang kapainawan at kapayapan katahimikan ng kayang aladwan. Metong yang regalo ni Pope Benedict XVI, king Santa Iglesia. So itamongan, regalo na kataning Diyos. Pero, king kakatang ebanghelyo ngayon, o ining medyo, itwist tayong bagya. Ining Nathaniel ay, kasanting nalagyo, Nathaniel, regalo ng Diyos, di ba? Pero, there came a point in the life of Nathaniel, at o ini, yung kakatang pamamasa ngayon, na atsuya keng lowest moment na. Yan. At inyang pagdalanan. Okay? Pala mo itamo, halos. At yung pagdalanan, yan, lowest moment. And most of the time, when we are at the lowest moment, neng kay uing metong kakalingwan tamo yapin ini, na regalo tamong iba't king hapong Gino. We do not see the giftedness in us. Kasi atsuta keng lowest moment, malungkot tamo, o kaya yan, natin pagdaanan. At nano yung lowest moment ani kang Nathaniel? Well, according to story, mabasa kay ni, metong yung struggling architect ini, Nathaniel, Balong mo rin architect, mag-design ng building, talagang buri na, musbong yung karir na, at hinarde kay metong obra to design a particular building, Rening Romano ilang kasabi na, and everything. But, unfortunately, ining building, may collapse siya, Wala mo structurally, masantingit ang design. And he was fired, according to story, at ginuko. Ining pigpagalana, gana-gana. Shattered dream. Wala mo, may lasak nga, gana-gana. Kalupa na nining dinesign ng building. That's why he was at his lowest moment. And, o inipin,
O ba't atyo kitang lalam ding dutong ay gera? Okay. Mga diya ka rin. And maybe, ako kayang ko, he was blaming everybody. He was blaming the world. He is blaming God. Nanong gawa mo ka na ako? Something like that, no? Maybe he was complaining. Yapin bala mo, matsure alawe, king paligid na, bala mo, peborene ni nga pong Ginoo. That's why he was there. Bala mo seeking someone who could really understand him. Pero wala mo magdili-dili kaluguran kong kapatad. No? Ingay na balo, oy ni. O ingay na balo kanyan, at siya pala yung Ginoo, at siya ka rin. Yapin na niyang, oy po, kasi sinabi ng Felipe kayo, oy, Nathaniel, Kenny, ikit ko na yung kayo. Lowen mo na yung kanegay niya na. Atin waring maya palalto Nazaret. Wala mo Islam area yan. Ay, lang lunto mayap ken. Something like that, no? Sometimes, people are identified nung nuwaran lugal, At ining Nazaret, well, kaya kano yun ni Marakala Gentiles, gen, uling at yung territory da rin until, no? Something like that, no? Pero, I think, meto nga dahilan, no, bati Nathaniel, makanya niya nang manlaw, Kulimpin talagang mimuaya keng yato. Nepo. Yapin negaya. At yun, waring maya pala to. Ene may kipag-argue Felipe. Tara, lawan mo na. Oy, ning makabigla ka niyan. Uling nangakit ning kakatanggi no. Ana, yan ning tunay Israelita. Kaya ala kang akit pamagkunwari. Yan, totoo. Sincere ka no. Ining Nathaniel ay ini. May ngutang iya at anay kutang, makanano mo ko nga kilala o balo mo ko. Away ni na kanyan. This is the turning point of the story. Anang kakatanggi no, ikit da na kang inyang atsuka, lalam ning dutong ay gera. I saw you. I was there. While you were complaining o maybe tapin, mag-emote ka rin. Kening bilyari kaya. Nabalo nung nino talaga kingarapan na rin nga pong Ginoo. Anyway, I was there, po ni Ginoo. And what is the good news for us? So, ini po yung maya pabalita na ini, kapatid. Nang Diyos, balo na katamo. Kakilala na katamo. Po. Akakit na katamo parati. No? Even in our lowest moment. Kaya betaya pala. Yapin bayo ta paminta keni, mengadi, bayo ta mong misa. God knows us. Balo nakatamo na nga, pero. Yapin ining kaya kong kakin, look here, ana. Makalawe ya, look. Akakit nakatamo ng Diyos. At uling akakit nakatamo ng Diyos. O ini po, tatanggapan nakatamo. Ang gyamang yung akakit na yung masanting. Kaya katamo. Tatanggapan nakatamo at, o ining masanting mo naman, antin dyan nakatamo. He understands us. No? Again, question, among, o ba't ang gyang yung masanting, uling lawin mo na yung Nathaniel? Can anything good come from that place? Anay ka balang bitter yan. Pero, he was truthful. Uling mo ito yung kain na. At sinaysing niya kayong Ginoo. Pero of course, bala na, niyantin dyan nga pong Ginoo. Pero ali, o ini pala, potang lalawe na kataning Ginoo, no? Kakuling kakilala na ka, tatangga pa na katamo. With all our, weaknesses, idiosyncrasies, whatever. And, antin dyan na katamo. The reason why God accepts us, why God understands us. In dahilan, first reading, nung pekapakarandaman niya. Message na rin first reading, God is love, ana. Yapin na namin kakalugod kayo. Ulinging Diyos, lugod yan ng San Juan keng kakatang first reading. Lugod. Yapin, anyang akit ni Nathaniel, ketang dutong ay gera nga ito,
it is not just a simple look. Aliyah. Ne, awsang kita look of love. Potang lalawe nakatamo ning Ginoo king mipnong lugot. Kaya balo nakatamo, kakilala nakatamo, tatanggapan nakatamo. Ne? Basta sana truthful tamo mo at antin siya nakatamo. Bakit? Uling kaluguran nakataning Diyos. Yapin nung dagdagan kay niya na ikit dana ka. Ne? Ana inyang at kalalam ning dudong ay gera. Dagdagan kay ikit dana ka king mipnong lugod. That look of love inyang at kalalam ning dutong ay gera. There. Itang lawe mipnong lugod. I remember that scene ketang Luke 22:61. Anyang lawene ning Ginoo i Pedro. Balo itang 3 times he denied Peter. O nang bandang tauli, may tamak lang batado. May talang mo yan. It was not a look of anger, pero the Lord has all the reasons to get angry at Peter. Pero ali, itang lawe na ning Ginoo, anyang linawe ni Peter, yan may laso ya. Mipnong lugod. Yan anong gawa ng Peter? Niyalaweng Ginoo at kay batana, may nga gaya. Ne, uling hikit na nung ninuya. Mag-pretend yan ba lang, kaya balo yan. Okay. Potang lawe nakatamo ng Diyos, king mipnong lugod, we don't need to pretend. Uling antin siya nakataning Diyos. Ne? Dapat there is no duplicity in us, hanapin. At o yan hikit na kang Nathaniel. Ne? Kaya dapat paraditang truthful, yan, sincerity counts. Totoo mo. Kasi yung Diyos, kami gaganaka, tatanggapan nakatamo. At, antin siya nakatamo. Uling lalawe nakatamo, king mipnong lugod. At siguro yung application kaya katamo, may itong resolution, uling bayo yung banwa, sana po tang maglalawe tamo. Aluway tang judgmental tao. Kareng tao, ne? Kaya kasi marakal taprit enses, malamoy tamo, maayap tamo, marok lareng aliwa, no? Things like this. No? We can look at people with, with some prejudices, with some judgmental attitude from us. Sana, ngayon bayong banwa, let us look at people not with, in terms of judgment, but let us look them with love. Ating lugod, potang lakit mo rin tao, no? Sosopan talang maging totoo. At the same time, potang lalawen talaking mipnong lugod, akit tamo. Ne? Siguradong nung nano, itang karelang kabilyan. Yapin, tanggapan tala potang lalawet ang mipnong lugod. At antin dyan tala rin tao. Potang lalawet ang mipnong lugod. Aliwa pa ito. Dagdagan tayo. Potang lalaweta mo mipnong lugod ka rin tao, we will see the beautiful things, the positive things, in people. Itang masanting. At oy ni nga kitamo keng Ginoo. Nang lawene Nathaniel, ingikit na tutuya ni. Naikit itang judgmental ya. Kasi linawene keng mipnong lugod. Potang lalawen tala keng mipnong lugod, dengaliwan tao, akupen, tatanggapan, antinsyantala, at akit tamo yung sintingan. And we will see, hanapin, greater things regarding people. Kaya pandapala rin tao. Potang lalawen talang king mipnong lugod. At tatandaan ko, to end my homily, may itong storya ako. Anyang seminarista kami. May invite kami kayong may itong wedding. Wedding. May kanta kami, choir kami. Unang ining wedding ngayon, pikalyan miya, bakit? Kaya, ananing may itong kaya kami. O ining aman wandang Beauty and the Beast. Yung lalaki, masyadong, balo yun na. Bisang magsistik yan. Malaguin yung babae, gana. Okay. Beauty and the Beast. Kabatanin may itong,
O yan nga manuanda nga na. Love is blind and lovers cannot see. E di mahili kami na eh. O ba't kabra-brating metong kaya kami. Seminarista kami. At metong kaya kami na ali. Serious siya. Aliwa yung bulag, yung babae ngayon. Ita mo yung bulag. Pa? Talaga kuya? Okay. Ita mo yung bulag, At siyempre, may patukunan kami na eh. Bakit ame? Uli nga na, yung babae ngayon, at inyang akakit na eta mo, akakit. Keng tao ngayon. At naning lawe na ning babae, the look of love. Itang lawe ning lugod. At potang nga tsuya kaya katamo yan, o yan, maging mapanintindi tamo ka rin tao, tatanggapan tala rin tao. And we will see the positive, the beautiful things, in people. At sana metong yang masanting tamong gawan ini. Ngayon yung bayong banwa ini. Sana hopeful tamo at lawen tala rin tao, king mata na ning pamanusga. Nung ikitang mata na ning pamikalugod. Hanapin ng kakatang first reading, uling ang Diyos, lugod siya, at dapat mikakalugod tamo. Ining metong mensahe kaya katamo ngayon at sana bakalan tamo ini. At sana po atang maglalawi tamo, king metong at metong. We let us have that look of love of Jesus Himself. Lalawayan ang katang mipnong lugod, at sana lawayan tala naman. Rin kaya katamong kapatad, king mipnong lugod. Amen.